communication and information systems. Mamedi wa ka ya ratang re se re gotlile go tshepisitse Basotho ba go tla etsa ka Setswana ke a dumela ke Sotho se nepahetseng seo wena mamedi montsetso ke a le dula mane ho metsotso e 20 ka mora hora ya borobedi wena mamedi wa ka le nna le ntse le lona la ne la tsoha re bue ke tshoka metla ke re o motsose la robetse ho ba jwale ke ditaba tsa tlamehang go utlwa tse ahang lelapa wena mamedi wa ka ya ratehang ke a tseba o kgathetso tswa mosebetsi fela mo go fela ka sitsu o be bitsoa le shebe go sa le teng molala sephetephete tsa marato o sa le teng wena mamedi wa ka ya ratehang mamedi go jwetsitse ka re tabaka jeno impe haholo wena mamedi wa ka ya ratehang o teng Mdogishi, ke mitsa Mdogishi, doctor, amangata mabitso hae, wena mamedi wa ka ya ratehang, pastor, Zenzile, Andries November, o teng kara maqhubana kgaso a Metsimaholo FM, wena mamedi wa ka, ke mona ya tshwarang ditshepiso tsa hae, o utlwile beke fetile mo itse wa tla ka wena, kuna o teng, o tlile le mme man, a ke le kupile la re, the sheriff, rona re batla le utlwa le maikutlo a mme hore se ka ba o hatelletswe ke tšhelete ya dikabelo se ka ba tšhelete ya dikabelo ke ena e mo hatellang mona jwale hana sei fela he go tshwaretse bona ba le babedi all the way from Bloemfontein wena mamedi wa ka kholo ka tla bona hore ka nnete Dr November ntwenana o batla e fihle bathong jwang ebile o nahanela le maikutlo a batho a re ke tla itlisa ka bonna mamedi wa ka ba se ba le teng doctor dumela prof o hantle ke utlwile se le molao la sephetephete ba marato ke yona hantle andate na ke hantle prof yes doctor ke nena ke monata buti man ke o tlile live straight ke tle ke mata ke teng solo mona Metsimaholo ba mamedi a ba tsebe mohlomong o tlile special mona na o tswa Bloemfontein no ke tle special a go go sepitse last week ka rona mama ka ba teng because ne re bua ka mahala mara be ke tshwetsa rona ke drive ile ka nnete ke tlile ha ga tla hape nka ba ka tla hape ha ke o tseba hantle mo mamedi go ba Facebook nya rona o re fela Metsimaholo FM we follow ha tseta o like le khopele la rona go Metsimaholo FM we are live now we are live on Facebook Metsimaholo FM a go ye hona jwale o tlo bone Dr November le go go be gore motho o mong a re motho wa motho o mong mo ke go pasa ke go patela ka pelo mona modimo ya ke tseba hantle ke ne ke go gwatha ka bo ya tseba yo mama le ka tle re teng last week ba mamedi ba ile ba gala ha o ba dumedisa fela sentse re qetella mane ke gona ba ile ba senda melaetsa re mo kopa le ena atle a se believe jwale o so le teng o ka ba dumedisa fela ba mamedi ba Metsimaholo FM ke ba dumedisa ka ofela ba mamedi ba Metsimaholo FM ke nna Mahatsa Doc yes ke nna Mahatsa Transformer yes you are transformer you will ka mabitso mangata wena mamedi wa ka yes all right doctor a tle re kena gabong doctor taba ke ena ya sethwe re tlile beke fetile okay ke hona le ba mmedi ba bangata ba ileng ba sala ba sendile melaetsa mona ba re Norman tabena ya sethwe ka nnete nnete doctor ona le ntwa e buileng ya bohlokwa hore banna ba bangata ba o itse ba ka ga outro in the closet banna ba ka closet ba ntse ba hlodisa nna ka ntle ka ata hlodisa nna tate ba ha ka raba doctor no na ke tswile tate doctor yo ke phela nnete le jwalo ke le ka bua ntshena le nne ebile o mametse ke a tsena ela ke mosebetsi mona jalo tla o thewetse o se budise moyeng ke le ka bua le nne ka re man mara baby ntshena ya step o tsho wena o ka e bona jwang are no na ke bone problem ha fela ile nna yetsa eliana ile nna ke nang le tsholong la o lo batlela motho e se ngwena o ntle ka ai bua jwalo favorite yaka mamela o mametse ona ka le tshena are ha fela ile nna ka re jwale o nana o tla yetsa neng
ena e mapele so batla deadline ne se ke batla tshwetso doctor are tshwetsa emela nna a ke batla di-estimation man a re no e re ke qale ke lla ka bo mangwele bo matheka pele bona ka re santsane ke le hantle ke le batla la o yeah, so doctor ke yona tabena ya stepu jwalo ka re ile ga bua beke fitileng ka tabena ya stepu ke batla jwale re tlo kena ke go tele teng jwale ke batla re kene hantle re sa tata go sa itsala letho management o file nako o tsuka go tlile from far ha ile le ba teng shong yenana le ba teng shong yenana le fuwe nako doctor okay no re le buanda ke kopa hona jwale ke o fe pele re tlo fa mme o manole ntwena ya step hantle ntle ke a tseba o tlo tsamantso e lotomanya le lentswe la modimo a go e manole doctor ba mamedi ba mamedi what's ba prophet Peter molala speedy Peter wa sa marato I think na ho fihle nako ya hore ke phele reality yes because a re qala mona today le ntse la ntate modimo le roa go feta le roa go and ba bang ba batho ba etsang gore le ntse la ntate modimo le roa go ke ba ruti ba tswa bone re le ra ikhaisa re le manyoloi ra ikhaisa re se batho re ikhaisa re se batho re ikhaisa re le manyoloi and that thing ya re ikhaisa re le manyoloi ya etsa gore batho ba be le dintho tse ba di lebellang le tseo ba sa di lebellang ai matlwana ke go ba hongutlo ai le manyoloi e entse gore be le dintho tse batho ba di lebellang le tseo batho ba sa di lebellang tse batho ba di expectile le tseo ba sa di expectang and ka bo madimabitsana tseo batho ba sa di expectang go tswa ho runa re le baruti ke tsena tseo re nang le bothata ba tsona ke number 1 ntho ya cheating ba cheat bon baruti ba khotsi o siam ke ba khotsi ba na o tiki ba profeta donc ça se gâte à vous vendre notre police a ke tsene tshwake mamelo metsi maholo FM mamelo metsi maholo FM na ke tsene tshwake ala o so ke no ga ya bo profeta no ne ke tla ka manani bo bishop bo doctor but on a serious note in that room if momamedi akae abatla o tseba the reality ya ka batho bana ka baruti funa baruti ba ka pele ha ba yo bo mamruti a jalo touch you I'm telling you that if batho ba batla o tseba nnete ka baruti ha ba yo bo mamruti ai doctor ha ba yo bo mamruti ha ba yo bo mamruti bo mme ba dilambe mesamo ya bona e dula e kgateleditse dikeledi ndate hona le moruti e mong o ene ke motsebana tumme haholo e ke mo ratang ka tsatsi le mophute wa hae ke a kena kereke yaka mophute wa hae o na le ngwana ha ke fihla ha hae o na sa kena kereke yaka mophute wa ka fihla ha hae ke re marungwana o tshwana le mama moruti mama a re ke ngwana hae ke re o le shaba re ke re ka mmona a re ke ngwana wa hae wa moruti mama ke re okay ke re jwale ho etsana a re no mohlane ke ba pregnant moruti ke a bitsa brada a fihla re nna le brada re ratane so that ngwanenwa e ka kare kwa brada now step ndate moruti molaola spitipiti yes doctor se ka hara monna e mong le e mong a ke rata o tsinyatse a ke rata o tshwara ke matla a ke rata o tshwara ke matla ke tsinyela mo mamedi a ke rata o tshwara ke matla doctor wena o tla mbula isaka tse di ska di ba ka di ma ke bona matla ke re profeta ke bona matla but ndeng ba tla tla on a very serious note that step se ka hara monna e mong le mong to an extent no I don't want to lie lenyalo la ka la pele le thubwe ke cheating yaka ne ke le moruti ya cheating ka sehlo mamedi utlwa honesty e tswang go moruti ka sehlo ne ke cheata o fihlella mosadi wa ka bebile a re hona sheba he mogotsi wa ka a re sheba tlo go batlele motho e mong mona
ba mpatala mogotsi mo ile le mophuto wa ka le doctor tsena medical doctor a re ke go pompe utlwane le mothena because jwale yenwa yo utlwanang le yena o mo rata to ne se dibile wa robale tse bila ho go ene ne se go ne ke gotla ka bo di setreta le tinyana ke tshisa ha bohloko so for Lucy sonta ke a tshisa data hallelujah o tshisa ke tshisa o fihlela my ex wife aranda ke go pompo utlwana le motho ka utlwana hona le moruti mo ke mo tseba e bile ona nkuka jela ka mento ya mosadi wa yona re ho yena ntate moruti ke batla go bontsha hore ke batla go qala mona hore ntwena e teng ho monna e mong le e mong because ntate moruti taba hore Prophet Pitso just the title taba hore ke Pastor November just the title but behind that title there's a man ona le monna mo ka bo madimabe that man yena ona le Solomon and that man that monna yeno le Prophet Pitso ke batho ba bedi ba fapane ke batho ba bedi ba fapane now the problem ke runa re hlaisitse bo re hlaile bathong ka bo prophet doctor apostle makadi title ranne bala ho hlaisa le hlaburi le lengwe re batho so step system ke ntwa monna e mong le e mong ka bogotshwanyane bila ke tlo iqetella ke tlo re o bona jwang gore motho ke polygamist o mmona jwang monna e mong le e mong e leng polygamist because most of the time momamedi rata gore ha re bua re di polygamist ke batho ba nyetseng basadi ba 4 kapa ba bararo kapa ba babedi re di polygamist ke batho ba nyetseng but nna ke re polygamy ke monna e mong le e mong ya sa kgoneng ho phela le mosadi ya le wa ka iwana gore na e mong o monyetse e mong ke nyatsi but ke polygamy ntate eno ke polygamy nna wa ka ha ka ba o dula le ntate o tshita o dula le polygamy o dula le polygamist ha o ntso ke na di message phone mo ke polygamist ntate so hore na o nyetse mosadi wa hae then ba ba le dinyatsi but ke polygamy number 2 boyfriend enwe le enwe e sa kgoneng ho ba le one girlfriend ho bolela hore so lanka ona le di girlfriend tse pedi ke polygamist ke polygamist so lanka momamedi ha ka ba boyfriend ya hao o ikila o cheata aba a o cheata ho bolela hore ona le polygamist ka o yena ka mo ke polygamist ka teno a batho o bona le momamedi a reng mara wa tseba doctor ntho e buang ho tlo ba bana serious ke di polygamist ka ofela I'm telling you that and I tlo go jetsa o yentse because ho tile ke ho tile e tlositse ntho na hore polygamist and again Abraham ya ratwang ke ntate modimo monna yo modimo a ileng a etsa selekane le a ba re ho yena ditšhaba tsohle tse ding di tla hlonolo fala ka wena o tla banda ta ditšhaba Abraham was a polygamist David monna yo ntate modimo a itseng ho yena is a man ya pelong ya hae ile polygamist we can name them lona doctor e modimo a mo tshepela hore e be yena wa pela a hankereke Solomon polygamist, all of them. So, mamedi in short, monna e monna mo boholo ba runa re di polygamist. Now here's the thing that the prophet Pitso monna ola spiti samarato. Here's the thing. Because ntwena ya polygamy inele ntweleng e ring it was inele taboo. Inele ntwe sa tshwana la ho bua. Jalo ya etswa cheating, ya bitswa cheating. Ya bitswa cheating. Jalo wa tsa yentse ithuba manyalo go ya kwana le kwana cheating. Dr. Gwantwe Jwale ithuba manyalo go ya kwana le kwana because mosadi wa ha o mo cheata ntate moruti Pitso ha ho tlikelelo nya ka hore monna yena ke polygamy yes ho yena ha o sheba o bona e cheata
Now, it created a bitterness. Basadi, Yantor Manna Babon, Basadi Babona, Manna Babona, Elidi Cheetah, Elidi Shola, Ibila Sebila Bitodinja, and Nabana Kininja, because of this thing, our polygamy, Hayakaya Banto, Bang, Eridumeluanga, a by building that room. And Dr. Gibon, Antona, polygamy, have whole. Euro chaba sesitsu but the western ways, that's why go na le mantswatswa na le bochiti because hona ka mono ke ba motho o chitwa ka mona ka runa bo setsong sa runa there's no cheating that there's no cheating but ka bo madimabe now because of polygamy. That is why between cheating. Now here's the problem. Basadi baruna barukwatesi, ibile le bana ba pay the revenge. Wa cheater as a man, lena wa cheater because now ba feel you are a cheater, hana or you are a polygamist. Mamedi wabona ka jelena na giatseba o ka nna tsabana le nna fela a re mameleng nnete mohlomong le wena ha ona le o pheisa ho itseng hopola WhatsApp mano na wa tia mahala kapa wa senda molaetsa o 0704221856 0704221856 ntse ke dutse le Dr. November le mofumadi wa hae wena mamedi wa ka ya ratang doctor ke batla re tle ho bomme ke utlwa hore ka matlong mane ba ya shiselwa gore ba futhuma ditse ba ba ntate mo goti ona jalo o etsa bana ba rona ba late batho be re sa ba batle but the honest truth is how we share nnete ke ne ke bua ntwe na wena doctor ke re I might question taba ya polygamy but ntwe ntlolang ke hore bana bo ba qollang ka hara bibele modimo na ba sebedi absolutely and ha ona montlang modimo ile na re tloela basadi absolutely gore ntlola mo na re e lo modimo ha na re ke tlaetsa motho ka setshwano saka ha tseta modimo yena because wa tseba o entse monna ka setshwano saka it means DNA ya modimo yo rona banna now modimo ha tseta because wa tseba ntwa yentse wa itseba o jwa yena modimo aba etsa nna ke tla ba fa bona nna ke matla because ke a tseba hore ke ba yentse so ke utlwisisa hantle ntwana doctor hore the reason why modimo a sa khalemeleng banna bana is because wa tseba ntwa yentse go bona ayena Prof Kumpi. What's my before Rikinya Dishaputak? Yes. The Batoma Talantina. Because Kiata Batobanga Tabato from the beginning that Mudimu hit us tape. We enter Adam and Eva. Yes. But always Adam and Eva but chinchilla playing enter Mudim. Motohakare Adama Mudimu did not uyenze Adama but Waratoma Talantonio Ore Mudimu yenze Adama li Efa fela ha yetsa bo Efa ba babedi batho ba rata o tshwa ke kopa ba thusa batho ba jwang Adama le Efa ba chinchile the whole setup ya ntate modimo number 1 setup ke re ntate modimo na sa batloro Adama le Efa ba kopane le dikobo yes that is number 1 That is number 1. And the doctor ya kwana mogao wane ga lwetsa number 0 ga re plan ya modimo ne se lo le alphabet. Le alphabet it was not a plan. It was not a plan. Make it no fika. It was not the plan. Number 2, half a leting. It was not the plan or ba kopane siniko. 3, it was not the plan or ba apare. Doctor. It was that is why modimo a ring Adama renere tsotse jwale se re apere because the plan was that modimo na ba batla ba tsaba ba tsotse. Now but Cameron Adam and Eva but interpret that that's when that allowed moto who valid that is all yes Dr. Gugan kita ho modimo o ring ho Adama
ha Adama asara modimo ke tsotsi modimo because Adama o sa chinchile plan o sa chinchi o re o tseba o jwetswe ke mang o tsotsi ai man doctor ha qetile Bible re modimo e bele re bo Adama ba qala o iketsetsa dintho tse ba di aparang yes ba tse ba di aparang ba qala o apara but that was not the plan yang tate modimo but because ba se ba yenza God allowed them aba allow so momamedi like aba momamedi ya tlo bua motho re no step o latela pele qale ho ntate modimo ke batla ba understand hore dintho di ngata tse tshintshwe ke Adam le Eva le ya bana it was not the plan or ba bete ka ile le bo abele ba yes ai man ai doctor no you go handle doctor so ya o qetele ba ka o ilukisa prof before re kena di shapotsa ke ba ka mamedi a utlwa yes ha re so nyalane officially yes but ke mo introduce ke a tsejwa ha bona mme wa hae o na le mme wa hae mme wa wa tsejwa ke re ha mme re tswa bo ke na o swa ka moholo ke mo ka tswela ka mme wa ka so mo introduce and then ke re ke o introduce tswe semolao a emiswa semolao now process yena ya step re yetsa re le babedi hai. So the intention is there and very clear. Very clear. How omojwetsitse go re ka bantswang omojwetsa pele letlo tire the knot hore nna a me polygamy amonati jwang bro e seng ntho ya hore re ikutswe gona bo tshaba la go se ke tshintsa ka mona man phela ndi khone dula ndi khone tse wow ona jele di phone tsa rona di ka tlasa di spewile bontate ona na we phone e pala masofane tsilo flight mode well okay doctor and ke ena he sense re utlwa he o so hlaloseditse ba mamedi hore ka nnete foundation e go hore tabena ya tsishwa ha wa ipata ga bona le social media wa iphatla ebile re phela mo le kerekeng ke entse very clear hore se bile re dula mo ntse re phusha tabena ya step re le babedi Bishop doctor tabena ha fitla wena mewaka ha fitla ho wena Dr. Kunana che ke be ka botsa le kopane kae fela mohlane le kopana letsatsing leo o santsa bua Dr. ka taba ya step ka pa santsane a batla o tseba hore mofuta o fingwa motho pele Prophet from the beginning ha ke kopana le Mahazaka ke kopane first day I still remember the first day ha re kopana a mpotsa hore na ke ikutlo jwang ka lenyalo ne fine and then ya qalela mo he and then it didn't take a while I think in a week or two and then I introduced her taba ya polygamy ne remember that now this is still new to me this is a foreign concept but it's not closer to me wabon pele jolo ka mang kapa mang it did take me yang shake nyana ne but I'm one person is I understand it I want you to explain to me. Explain it to me in a way that I can understand it. Okay. Utlwela reng ha say understand o batla explanation ona le batho ba ngata wena sa understanding to why lwanza so ho batla la motho an le teachable speech an amabela a botsa e seng ya lwana o lwane le ntho yo sa understanding so la manzo man doctor wa mprovo mara wa yu ke utlwa hantle doctor are ke ha ke etsang ke batla more explanation understanding without we learn so the questions it's ana di botsa enele for an understanding is saying the question tsa go lwana and remember when about understanding imo fa chance hore a tsebe ke eng hore a tla tsebe hore why hana ka pa dumela yes o batla information o batla information so that a tsebe hore ke ntho yo aka gona mo kena ho yona ka pas ka ba kena but understanding yentse hore a qeteletsa sa he so marona we understand ka mogana go ga ntwe
I think it took me, but hey, yes, Prophet Hanhlaluset. Yes. Remember that Hakilwani Leona. Yes. I yes. listen. Yes. I go and think. Hakina le ki khutlela mongwe wa ka. All right. Ki mmotsa potso, the questions that I have, and then I ask him, and then one Yes. more. Because remember that in the batla o tseba ka yona. Yes. Wa bona? Yes. And then ka mmotsa hore okay, I bear fats. I'm plela vision. Yes. This is what I want to Wow. do. Ke batla ho specialize ka manyalo. Yes, Ke batla ho specialize ka polygamy. I want to be the first pastor a presenting the polygamy, ne? And then I sat down, ne? Yes. Ntshenkentseng hore ke understand more. Ke ile ka dula fatshe ka nahana holo ka yona. And then ka ipotsa dipotso. Ha ke botsa nna dipotso, ha ke sna karaba yona ke khutlela mongeng wa taba. Yes. Be ke re ho yena. Motho ka ke a bona hore you have these qualities. Yes. Of a person that I want, that I desire to have. You have 1, 2, 3, 4. Ne? Yes. You count that down. Yes. Kiri, these qualities, they ki di bona mo. Ha di no changewa ke motho a ka fika na. Ne? And reassure. Yes. Right? Yes. And then kare, okay. Now let's go back. If I'm getting the qualities that tse ki di tholang ntateyo, what is my job? Yes. What is my position now? Position ya ka ke o etsang o supporta the vision. The vision, yes. Ne? Ka o ke utlwisisa vision. And then I understood it. Yes. Yeah. And also you were also given an assurance. An assurance. And also have been realistic. Don't let's not shift from the reality. Yes. Because reality it might happen. But it might happen illegally so. Illegally so. Which is when it does happen like that, we're going to have a problem. Yes. Now, now, and then Karno, if Mchana no, I may agree it in 5 years' time or in 10 years' time. Yes. Why Kiki Sotla? Because ki reality it happens. Yes, yes. It happened previously so, but so if this happened in a but previous, then why not? I'm still getting the quality of a man that I desire. Wow. Come on, someone, Maruna Ore. How is a checklist? Yes. The qualities to the Now, why you trade polygamy cannot shift me away from the qualities that I've always desired. Yes. So, nkase tloswe ke ntho e nkanang ka fumana monyetla wa go ithuta go phela ka hara yona. Because hona le basadi ba bangata ba reng ena yona ke a cancela le di qualities tse di Remember that, Prophet, when you ona le dipots. Yes. Because now because jealousy, it's a human nature. Yes. Of in everyone. Yes. Even in a woman. That is true. Now ke khutlela mongeng wa taba jole ke etsa jwang tete ka jealousy. How are we dealing with it? Because ke ikutlwa tjena. Yes. Wow. Now, anka step by step I know what's ba ifokotswa ke. Ke ha nna re etsa relationship a very tight and strong. Strong. Yes. Within the three of us. You must get along with this person so that you be relieved. Yes. Be now ampa also the picture and the vision yalelapa. Yes. Yes. There's a manner in which you also ask questions. You don't fight, but you ask to understand. Yes. Then Prof, ke la ka moetsa something. Ke be ke nka pen. Ke be ke etsa box. Ke tsho tso hopola. Ke rongole dintho tse o di hloka monneng. O hloka lenyalo
Yes. O hloka monna o hlokomelang. Attention. Attention. Yes. Ke ne ke batla tso ye ka se ana ke batho la tsona. Ne ke go ya. Ne ke go. Kaofela ho na le tsaba mo feta o yo. Mametse. Jwane ke be ke re because it's one of the things you bomme ba bangata ba shapang prof. Yes. Ke be ke re okay. Dintho tsena ke tsena go fa tsona kaofela. Then ke be ke re nna ke go pompe polygamy. Mara tsena tso di hlokang kaofela tso di thola. A tithe fela yena. A tithe. E wa yona mara prof ba bona tapa. Ba tla ukisa ndate. Bona a gro batla affection o batla hlokomelo o batla attention o batla imani kaofela tsona ke tsena. Di teng monna. Ke fa tsona kaofela. Nna ke patla le fela just one thing. Step. Now if step into esa tlo affecta dintho tsena tso di tlokang tse go fang tsona why o batla go frustrate ka step saka because ha se tlo affecta dintho tsena tse wena o di tlokang ke ka sense prof a ke tlo ngutla agree no bomme they don't understand that or wena as a woman o hloka eng counter dintho tsa how and when this man out for tsona now o kena kai ha ba tlile mosadi wa bobedi as long mosadi wa bobedi ya sa distepane le dintho tsena tse o yena a di hloka ka mantswe doctor ore ho bohlokwa hore for mosadi mo le mong e leng monna hae o mo presenta la tabastep mosadi yo a tla draw up a list ya dintho se sa tlo di stepa yena and le yena monna yo a dule nthonyeo because it's one of the things tse shapang bontate ba bangata o thola re mongwana ba tla ba file step ba tla qetile the same ka ba o tla ba do you know that jona le bomme ba kgona go alawa banna ba bona re ke a bona re ratang tabiseng and se re lwanne le tabiseng go ba ke o tlwele tsela pele le tabiseng ba ke go ba tabiseng a ntlompe but a re ke go ba fela hlompho ke go ba fela o be o ntlompe le wena o tle kana go ska robaletsa ka mantswe ma lena go na le dintho tsa di kopa gore a o dumelle ka ntwela ai kutlwa hantle doctor kutlwa hantle now ke batla o itlosisa mona hore ke utlwile hore malapa ka mabedi a sa tseba but I want to ask Marona hore na how difficult was it for your family hore e absorbe ntwena ya step a ke re ke a tseba hangata di family tsa batho ba bomme they don't find it very easy but lile analo ena la presenter as it was presented le tsala la na ijale hanyane tsala ka le ka ka ijala yes Prophet rintse re jala hanyane yes rintse re jala hanyane remember that also our parents ke batho ba na le beliefs tsa bona ke batho be leng hore they are protective also of their children right now wa ikenya hanyane we will get somewhere yes we'll get because they understand it but also they have an understanding that as a person you have an individual life how that you do choose for yourself but you do make them understand as time goes wow and doctor the same question to you the church is your family if it le jwang leona we introduce it jwang taba yeo because ona le mohamedi ya kare hey you see when re bua ka step le ka kereke it's a very sensitive matter how did you introduce it doctor the relationship e ke build le kereke ka nsukudisi bua le kereke aka the relationship e ke build le kereke aka that is why like etsa dintho tsena tsa bo di le ke re freedom ke rwala ntho tsa ka tse ntlhego ke ba smart ne ke re ke tla ka tsona mara ka modimo o go tlo tshaleho but the relationship e ke nang le yona le phuteo ya ka nna a insukudisi ho bua
le bona because I had to le bona ke ba bontshe mabaka ka hore why ke batla ya polygamy o etsala eng and then ha ba nsukudisa ntate. Doctor Umuhudi sebete se se kana kana se tswa ka ke ne ke ngi qeto ya hore ka o fela rona re lo ema line e le nngwe le ho jara a hlolela re ahlolana re jatshana le fatseng but o sana ke le antseng a o jatsa le na lo ja re lo jatshwa all of us and ka bo madima be judgment ya ntate modimo ha e re ke lo jatsa ba ruti fela ba Christ ke lo ba tlwela ba bile re emong le emong o lo ema pela stulo sa ka hlolo a ahlolwe. Now I've learned that na apostle ya bo bedi ntho empileng sebete ke hore ke le ka ithuta hore re baruti we are miserable in that moruti because we don't want to live our life. We are miserable. Baruti ba miserable. I want about miserable and that frustration ya baruti affectile bo mamruti because le bona bo mamruti bana who expect wedding to the whole from ubo. Then the same thing if affect bana ba runa today bana ba baruti ba ba. So I had to nakileka it's a November. Ke tlo etsa what is good for me and then kintse ke ba hopotsa hore ke motho. Yes, motho at the end of the day. So sebete sa ka nna se tlaile qetong ya ka fela November live your life and then tse ding tla bona ke tate modimo ka fela rona. Hobane na pitso le loko pala le nna ke ditepela Jesu ke tse ke sheba mabitso a lona ke le bona le feta le ya ka mollo ke tse Momamedi ke le shebile tsele feta la ka di ontong ke re morena Jesu ya no mo sia motse bene ka roa halalela Jesu ra ke motsepi ayo halle fela Dr. Ntho bua wa tseba ke mametse hona le ntho important e o bua Momamedi kana go tseding aka mohlomong o imisitse ke batla go khutlela ho yona hanyane nthwena ya hore baruti especially re dulang re phela ka title 24/7 Dr. re tseba baruti ba beleng hore wa khona hore a rume motho a ye tamene mana mo tlhele nthonyana itseng a ikwalle ka tlhunkamane ana fela wena o re how to come out prof ke ne ke ditse le moruti o mong re le resurrecting re ordera slallo san metsi a ne a Jesu a fetsa wine metsi a vi a magube moruti o ba butlisetsa ka ketle e ka kopi ka ketle le ka kopi ba itsetse ka mo ba tsetse ntho go be ka ra ketle ka gotlisa waitera ka waitera e tshele glassing ya teng itshele e tswa ka kopi nya teng glass e tswa ka re o sna wine ya ka itshele ka glassing Doctor na ha ka iteng wa tseba ke yona ke na le sela lona ka sena lo wa pinki kana ke tshintshilo no ko tla ka se buiba jwa ai man ko tla ka se buiba sela so se tshela le shwaka ai man doctor bitso bana lona e ba miserable le bang tsona le go me ba no nka dikopi doctor no kannete enana wena Momamedi wa ka o hlo o ikusisa 100 prof ke go bo kena ntwenyana sorry monna modimo what's about there was a time when ke le lifung ke go ba re beng honest re na le kereke tsa bo Roma re ke na le kereke tsa bo Fula re na le kereke tsa bo Church o kila wa utlwa ka hoti moruti kila utlwa dikhandane tsa baruti ba why because baruti bana ba ka ba itlhaisa ile manyolo yes doctor I saw them several times. Papa temu to funerally. Papa toti by after TSA. To baka manyolo today. Kibana manyolo remata the TV, remata the social media. Re trend about
because re batlile o ba o actor re batle o ba manyolong ntate ke go ba re bua nnete ke di batho ba ba di kereke tsana tse ke di buileng ka tsona ke bo mama ruti ba tlile ba utlwileng wa utla ba ntse ba trenda go di moruti mama wa fura moruti wa church wa esele o yentse next ke bana ba pholoso manyolo ana bo ga ba riele bana ba holier than thou. Ntate Holy Cross Choir Holy Yeah. No, Doctor, now one thing I really admire about you, and I think you look at on the first time is your honesty. Nete ho paint with this picture ya ba holy man ya bo holy. And kana go tse ke yona ntho e tsang hore motho ya na tshotse pholoso. Ha qala a utlwa scandal sa hao. O tswile pholosong gore o ehloile lo ehloya ka lebaka la hore ba kereki ba na le ntwena ya idolizer baruti ba bona ntate ka lebaka la hore o presentile a le holy. Now ke yona ntho o bileng ha o qala hore hona le di expectations tse itseng hore hona ntho tso tlamehang o di etse hape hona le di expectations tsa ntho tso sa tlamehang o di etsa. So how so fumanwe o so yentse yani ya hore sister o pregnant ka kerekeng maphuteo a sa au ahlola ibile ha o ahlole fela a tswale kerekeng a ba tswele kerekeng fela doctor ha ba sa batla next le ya modimo ha ba sa batla next bona prof ke tlo etsa mohlala rena le ba ruti ba tloelang pholoso or ba phele nnete do you know that rena le ba ruti ba tloelang salvation ba tloelang bo Christ molemo wa ba phele nnete. I'm not going to do that. Ke tlo phela nnete le ka mona ka pholoso ke tlo e phela mo mamedi le no mo mamedi ke ntse ke batla mosadi wa bobedi a motle a na le bahiri ba batle ka morao ka mona mamedi a be le bahiri mo mamedi a be le bahiri mo mamedi a ke tse bona o tlisitswa bona bahiri ke ba fe doctor na le a be le tenant not China City prof not China City who were Pakistan no ke mo tseba doctor ka nnete wena mamedi wa ka mamedi ntse re bitseng Dr. November le mofumadi wa hae ntse re bua ka yona taba ena ya sethepu Mahona, how is the church receiving you? Prof, up to so far, I wouldn't complain. Yes. I am learning every day. Yes. And honestly, bank amuhetse kore ka mofuti ona hohle kore you know everything is it's going well. Wow. Everything is going well. Yes. I'm settling in. You are at home. Yes. Yeah. Both seleke banna. Yeah, no really boha. When I'm mamedi wa ka re tshwere tabena ya stable le Dr. November le mofumane wa hae. Jwale mamedi wa tla botsa mona bona. Le tsholo lena la batla wa bobedi ntse le ya jwang. Le ntse le qadile. Le qadile. Le yana wa nthusa. Le qadile. So hona lena ke kopa o re fe yona le re fe yona ona doctor na lo mmatla o le mong kapa ke mme mmatla nga le mong kapa le mmatla le babedi kore how the moments di ba jwang. Prof ke kopa before ya mo. Yes. Ke kopa fela ke tle nthunyana yo ba bomme ba bangata. Yes doctor. Ba tlo iqabanelang le balekane ba bona. Wa tlo ba tlo bata ba eng. November no bitire. O ile a etsa clear di qala. Actually, what about you na waka? Ya sakanga yetsa clear. Wa dumela ke fete o yona. Doctor Fete, o dumela. Ya pele we need bomme ba tshwantse ba understand. Hore inentse isintho eo banna bana le sebete sa bua ka yo. And that is why ba ile ba etsa kae ba mathela tabeng ya cheating. Yes. So ke kopa bomme ba ska ba jaja ba lekane ba bona motho ba rona wena ha wa etsa clinical because number one Prophet Peter, most of us le rona ne re sa itsebi re di polygamist. I don't. But re bone se re etsa the actions tsa rona but ne re sa itsebi re di polygamist.
So and the rest of bona le ntwe bitswang polygamy. Yes. The not is step. Letting step sa tene le sento e patwa. Emenyesa yetswe hore batho ba ibona. So that is why banna ba bangata bomme ba tshwantse ba kene ba understand or why bontate ba saka ba clear from the beginning hore yena ke polygamist. Because le yena ntate no una sa tsibi. Number 2 una sina di guts tara ka present taba ya hae. Because already inenze etsa ijachua. Taba ya polygamy ni ijachua. Ini bitswa cheating. So that is why bontate bana ba ke ba le di guts. Tsa ho tla ba fihla ba re mosadi wa ka ke rata step. Now because it's a hlahile it's a little mamedi. The only thing whether le tlo dumela na ka ona ka palo ke dumela mo mamedi ha iska ba ntho le lwantshang but ha ebe ntho eo le dulang fatshe le bua ka yona because the reality of the truth polygamy na le di disadvantages ina le di advantages mo mamedi jola ka lenyalo la polygamy le na le di advantages le di disadvantages jola ka relationship ya bojolo ina le di advantages le di disadvantages. So the only thing about something is to sit down and discuss and about the emotions like Mutuaka Chilare and because the do you know that Ronaldo Basad Babangataba Bapila by the polygamy? Kako jetse banna le tsa jwang he bomme lona le nahana hore rena banna re cheata buchito machitane a hale a old fashion a ne a kotsi a re tshwarisa e go bone thusa re upgrade ile lo hi man iPhone 16 Pro Max banna ba etsa song o khona ho batla mosadi ya nang le ha hae go bo ba le snotlolo sa mo ai doctor go lo bi kena gratching ha hae o bunga di responsibility re ka cruiser o etsa ke ha le mosadi ena aba ha hona mohlanga tlong phone ya hae a tlo founela monna wa ena wa hao mar monna eno ena tla ba tseba hore ke na le mosadi wa ka because ya etsa ona le bonta twa bangata ba ratana le basadi because moholo ba basadi bana le matlo a bona bana le dikoloi tsa bona ba ikemetse so re ke tsa polygamy ha monate but prof if o batla polygamy ka phela ho sina mohla mosadi wa ka tseba o ka phela le mosadi ya nang le hae yo sa tlo ema le yana tsile yo sa tlo ya le yana di guest house yo sa tlo ya Stratton le yo lo kenang ha hae o kinye koloi ya hao ka garage ya hae o kwale o dule hona le bana ba nka leaf o bona ha no re hae o tsile ka mosebetsi ha di hona mona ke ne ke a tlo gona ba sebetsang ke nne ke go ka tlong ke ya workshop ndase o mona o ituletse la hao leling. So polygamy mamedi whether re a rata ka barata banna ke tla ke re hai matleng a mosadi wa hana hore polygamy bete but monna ha batla polygamy o ntse tlo yetsa le haiba wena mme o ka hana ile official ile unofficial ka ba official ile tlo etsa banna ba bangata bana le tsona wow o jonga fela le o siana le hai le bana ba te ba bitla ankelo ba mona wow so o no tla ho yena na doctor he ya hore na le tsholong la ho fumana mme wa bobedi e se kadile how is it going o sona le di potential kapa o santsana ho le fifi hape o le sebaka wa tsona jwale prof because nna ha ke nyala no ke nyala forever yes hana ke nyala khatla bobedi ke le ka kopana le motho ka December ka February be ke monyana ha ke so ne ke lla jole ka twema e ka mora whole group ba ska e hlalosa pitso ska ba e hlalosa ba hlalosa ska ba hlalosa ke tsebe jole why o e ka
you are scooter Botswana. Prof, I could feel into this Yo. Now, the only thing is, I'm very careful. Yeah. That is why we know we took a decision so that enough. So now we are still doing that. And the rest of my real baby. All right. There was a day where really it's a shopping center actually. Okay. Yes. And then rekopana le OC wabon. Dokari. Saka. Sebela mo. Kena OC. Ke imisa OC. Chapeau joang Anza botsa hore ya re tla kopana ke ona le nako ne ka re doc re ntse re na le nako re dule no no hey wo utlwa So yes, we are actually doing it together. Lena wamponsa because remember that it's one family now. Personally accommodate the whole family. Wow. Now Marona akonjetse taba kena na ya hore na ha itlile etswa hlakoreng la doctor don't you somehow o bana le dikelello tsa hore ha tla ka doctor e ka nna ba gale ntwena ne tsale how be le dikelello tseo kapa is it that transparent mo tsepang go a kona tla le No, can it prophet yes, I would be lying. It's I think we at a point where we discuss. We talk about it, and then how na le motaitseng, then wabon then kiroke motujang. Okay, I want a picture. Okay, in wabon ke motho di photo ke motho o si wesalang in. Then I think we are at that point we are very transparent about it. Wow. Le mo ki la tsakela. Yo, yes. The whole weekend, prophet. And ke nete ka tsamana ka lo phetha mabaka ka ya molong ka salunung ka mo founela ka re doko ke khutle na a doko ka re a khutla ngwaneso yeah but ke batla understand ka nako o ba siang di puisano ne se di qadile go sona le conclusion ka pa ne ntse le di puisano hence o phone hore ke khutle na I think Ausi Anatse had an idea. Okay. Anatseba now what is happening? It was not a surprise. Anatseba, and then we now I got to speak with the lady previously. Then now that seki evaluate and then now iriki fane ka chance ya that maybe batse bane wabon then we will be together again wabon no let me and then kalopeta mabaka he jwa so yes now prof batho yes studio mona ba botsetsa kae WhatsApp ya studio yes ibitswa mang 070 mameli WhatsApp ya studio if una le potso yo batla mo ibotsa ke mang 070 yes 422 1856 mameli ke kopa ke dipita ha ba ona le dipotso tso batla mo di botsa 070 422 1856 ha bona le dipotso yes no ba se ba di bumella ona jwa le doctor o ba yatsa bana lo ha ba di etsa mona ba di etsa sentse le closure be di kena ka segahla hona jwa le mo mamedi go di rumelle le ha ba batla ho tia mohala o ka sebedisa le yona WhatsApp ena na ho tia mohala o bue le doctor le Marona wena mamedi wa ka jwale weekend nyena na ho etsa itseng ho fedile John doctor jwanga botho
Okay. Yes. I will about difficulty. Okay. Will about difficulty. Okay. Like Motoka Chilo. Actually, polygamy is also good when babu bubedi babana. That is why it's very good lebona yes. And it's very good again if no honor can meet ibe musadi ki ana ka thusa ngo batlela motho. Yes, doctor. What's wrong with some? Because the some polygamy ibe difficult. It's when and polygamy is difficult ki polygamy. Can I repeat that? Polygamy high difficulty because in polygamy. No. Because if polygamy in difficult, manyalo polygamy at 20%. Yes. Kapa 10%. Maribile ki bona batho ba manyalo. 80 or 90% ki monogamy. Yes. Baba ka batho ba divorce. Ba senka ra polygamy. Number 2, the relationship itse fela nkitse kae. Tse sna polygamy. Now, the problem, it is not about polygamy, but it is the problem of the personality. Personality, doctor. The personality that is the only thing polygamy is a problem. Because the personality, just the relationship in A1. Baba Shule, Eliana, the boyfriend, the Baba Shulana, personality. Renalaba who's not polygamy. In Yalola, high in Munawai, Baba Shulana still. Hosina Linya, doctor. Baba Shulana, because it's not about polygamy. Never talk about polygamy, it's hard to have a win, Prof. Polygamy, I'm about the personality. Get on it, about to basketball honor, Opila together. Dikaka libana babatu, libana bamutu, unalaba to the siblings. Yes. Together. Yes. So it shows you it has nothing to do with polygamy, but the problem is but to follow the personality, sabana the difficult. Yabubet. Muhulu bauna 99.9% re polygamy. Doctor. 99.9. Yeah. Batu by rehezite. Which is true. By Okay. No, are you sure? Yeah, K1. Mameduaka, tshwarelo tle. Batho ba ntho tsena na mohlomong le di kompo go tsena na di tshoswa ke ntwe na polygamy. Ya rate ya ka nnete hwa bela ka mona wena Mameduaka ya ratang hwa bela ka nnete. Dr. Skisman hona ntwe go tsunwe o no ibua ya hore bothata a se polygamy. Polygamy a se yona. The personality. Hey, Prophet Peter. Baba ka manyalo a ka mabedi a thubile. Yeah. Uno sina polygamy. Hona le batho ba divorced 2 times. Uno sina polygamy. Hona le batho ba arohanang. In girlfriend and boyfriend, there is no polygamy. Hona le bo pride. Bo pride bo star bo sagata affect manyalo. Now here's the thing. I understand. Yes. Most about laba ka ba iketsa vitiri Prophet Pitso. But ba iketsa ka re bona baba ha ba batle polygamy. Mara ba bang ba phela ho yona 24 hours. Ke tlo etsa 24 hours. What's about jwa? Mosadi e mong le e mo ya ratana le monna motho o ka ra polygamy. Dr. Peter Ntwena hona le basadi ba batho ba mametseng. Mosadi e mong le e mong ya jolang le monna motho o ka ra polygamy o swaka empa ile re ba sobo o sibana a ka ratana le monna motho mohlanga qeta ngo ba le monna ha yena sa batla wa hae o ratana le ai man doctor
Ba tsa ba tlo kwatela bomme ba. Ha ke mametse doc hani are bo OC ba okay with the fact ya uba mamncane. But now they don't want to be mamncane. Yes, mom cool. You don't want to be the one in acceptance. Yes, but you want to be accepted. Hey. Ba ke go ba we phitana. Basadi ba bangata. Ba ka jwala le banna ba batho. Mara ha a mohlanyana nyalwang. Ha ba tloa hae. O jole le yena. Ibile number 2 ha ba tlo jwale hore yena a share. Mara ona ntse a share. Hi doctor. Ibile ba rata se jwala na ke share. Ya bobedi. Once o ka re ha o kopana le nna kapa kopana le boyfriend e be re ho wena ke a o rata be le buisana then aba o jotsa re ke na le motho o bo mo dumela still ana le motho o ka ra polygamy ya practice wa reheza it's a mini polygamy wa share ena ba rata iketsa jwalo wa mo America ba o ipheta ke re ha o ka ra o kopana le motho a ba re wena o so ka ke o rata ba tuma slo rata le nna ke na le girlfriend e ntseng ke na le yona mara sugudisa o bo mo dumela o sole ka ra reheza ya polygamy but it's just that batho ba batla o yetsa ka re no it's something difficult no ka se go but once o kopana o share boyfriend ke polygamy ke reheza ya polygamy. Doctor it's one lena ya o fumane motho o ka ga lenyalo o monogamous ha le ka ga lenyalo monna ha ya ba mo cheater aba file for divorce motho enana gore nna nke ke be ka share monna fela ha qeta o fumana di divorce loneliness mo shapa ka ntle go lenyalo ka mane jalo o batlana le bana ba nyetseng gore ntshwane yana na sa batletsa ha le go yena a lo etsa go mosadi mo e le ntho e di dumelana le yona le mamobuti gore ba bua taba yo ya gore they want only to be accepted but they don't want to accept. High level monk. Yes. They only want to be. Yes. Yes. Wow. That is profound. Now talk about the thing or basadi iloba dinyati iloba disaitiki. Abakata to manyalo. Ngina ganga drink yongwe. Ena eo harasna energy renwa. Fan energy. Ado. Wa bona mo. Mamambu. Yes. Po. Bekere ko parebale the ingredients. Se ka hara po. Yes. O tla thola power, energy, carbohydrate, carbohydrates. Now, here's the thing, Prof. Now, when you drink you, you don't know the ingredients. The 5. Yes. Now, when you drinking we color, how lose po you? The vito then fair. How lose drink you? You lose the ingredients. The color. Now, here's the thing: a shapamba sadi babangator iloba decide chi. When I lose that pizza, basadi they don't consider the ingredients. It's a pizza. Good hands. Good hands. I don't come Hey. Keep it. Hey, Pete. I'm going to kill a drinking or drinking and the ingredients. Yeah. Liana ends rata. Yeah. In the ingredients. How kabala koloko tina drink it out blend the ingredients. Take a drink. Yes. Now when you color drinking, how kali drinking fell? You don't lose drinking fell, but you lose the leading ingredients. Now here's the problem. Huna banna. Hasimona fell. It's not just the husband, but to the same husband don't need ingredients. Aye, man, doctor. The ingredients iki. When I don't lose it, when I told some my little chocolate.
o tsamaile le that the stability sane le affection o tsamaile le tsona. That's when now how petilo tsamaya how sa matla yena batho batlana le di ingredients. That is why now how kopana le monna wa motho just because o tshwere di ingredients unka laile ka ba ke monna motho because ntho e batlang ke di ingredients o batla monna ya tla o hlokomela ke ingredients o batla monna yo tlolela go yena o sna petrol ke ingredients o batla monna yo tlo mo jotsa gore mara baby ke fumane pantsa ra ke wetse pothole ke ingredients. So the problem ya basadi ha ba qeta o divorce the bad divorce ba sa nahana gore mara monna yona ingredients ke tlo lose ingredients so yeah. Momamedi wa Metsima Holo FM. Hi man, Dr. Kutlo hantle ka mantswe mang after divorce na mosadi ha sa sheba ntho tse ngata o sa sheba fela di ingredients o tshwane le ntshwele hantle. That is why a gona go ratana le monneno ka baka la tlhokomelo maratsi ba re monneno na le mosadi wa hae o ratanela tlhokomelo ke ingredients o ratanela gore go be le motho mo kgathallang ke ingredients ai khadi ai baleile ai doctor khona nna ke a utlwa doctor ke bone ka re na le Eriki Mutwe Momamedi Monana o etsa molaetsa check it di botsa doctor o tla di araba. Okay, ke tlo di botsa o tla di araba. Are Africans never placed monogamy at the center of marriage as universal standard? I truly commend you, doctor, for remaining grounded in the authenticity of who we are as people. Now, if I may ask, do you see yourself ever embracing a third wife? yo ndate go bongi tsa chachareng fela mona. All right. Nka kinya ka USB cable. Yes, all right. Me ona re nanga Are na ebe wa boraro a ka tla na ka lebaka la hore ka nnete wa o commenda ka nthina ka sebete sena se se kana le bua nnete ena itse. no a ke gone nka ya wa boraro a ke dumele all together. Okay, because table se right o se qala o santsona le energy o le yang now na a ka batla step energy ya ka sa mdumela ke le basadi ba bangata because jwale energy ya ka tshwantse ke hlorela hona bana ba babedi ye hlorela bona ba babedi. Momamedi wa Metsima Holo FM. Ya ke nana arabe ile wena Momamedi doctor wa boraro yena ha tlo ba teng ka nnete bane dilemo di se di batla di ile. No se right o se qala when you are still young, but e seng o so le moholo because ha o so le moholo haholo o so lata basadi ba bangata jalo tlo ba etsa o tlo ba phusetsa bohloleng because if you don't o sa ba fihlelle ka ofela jalo ba phusetsa bohloleng so jalo a ke ba tlo ntse jalo ba tlo shotisa dikinyana yene ke na le yona go re ke khurela hona mo a ba tlo shotisa di ingredients. Yeah, no, when I'm Mamedi with the Tsuki Dula, Gazo Hona le Momamedi Haring, hey, Kajan Lena, Nano, Kanekila Chesa, Mamedi Hopula, Dr. November, Lumfumari, also one Bloemfontein, Valley Napoyona, Rifu Ekamona, or Obusa Putremo Leme, Okaban Leona. Bafedi no more. Yeah, 070 422 1856. Okay, 070 4221856 when I'm Mamedi Waka. Mamedi le TikTok o mona honna bohle yang life ya ba batla ba le dipotso yang life ya Metsi Maholo Facebook ya ibitswa mang Metsima Holo FM. Metsima Holo FM. Ha ba le na le dipotso tse batla go mpotsa tsona Mamedi ke tla araba le ke la ya man because mona go nna ka se gone ya mfela ho Metsima Holo FM o fihla o botse mono batla re tla khona ho fela doctor re go fe monyetla o doctor re ka dinka tsotswang go wena ha ile di le teng tse o khona go dinka
regarding ka ba mamedi ba hao. Okay. Le bona ke di followers tsa hao. Okay. Mamedi ha ba batla mpotsa potso o tla mpotsa ke tla araba le TikTok mona. If una le dipotso tla mpotsa then go araba because ke bone batho ba ngata ba le bantse ba mpotsa but I did not have time to answer them. Hona le mo mamedi a reng the sheriff a go re or Dr. Ahare o live TikTok handle ha ke mang o ka ba jwetsa lo handle la ka ke Pastor November. Yes. Yeah, we are Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry. Pastor November and Victorious Faith Ministry. TikTok ke Dr. November kapa Pastor November ke TikTok. Ke Pastor November kapa Dr. November ke TikTok ya ka eo. Ka mantsona Dr. wena mamedi wa ka o live go Facebook ona jwale ya hae le TikTok ya hae. Wena mamedi wa ka ya ratega jwale re ke tse tjena ke bone bonana wena mo mamedi wa ka right okay all right re tse tjena mamedi ga gutla ke mabenkeleng fela re a gutla gona jwale wena mamedi wa ka This Human Rights Month, your voice is your freedom, and MTN wants to reward you for using it. Every week, you stand a chance to win big. Just buy the qualifying MTN bundle for the week. WhatsApp us what freedom means to you. Include your proof of purchase and your contact details, and you're in. It's your voice, your freedom, your chance to win all March long with MTN. T's and C's apply. Cell C brings you a new Galaxy Unpacked. The Samsung Galaxy S26 sets a new AI standard with smart features like call screening on mobile, helping you stay in control of every call. Get it today on a 36-month Elevate 2 Plus plan from 849 Rand per month. Go in store today or call 084 145. Offer valid until 5 May. Switch to C. But I also lovely can talk about Nike also lovely. Oh. We must work together with the police, prosecutors, and courts to ensure that those who hurt and abuse others are arrested and convicted. Report all cases of rape, sexual assault, or any form of violence to a local police station or call the toll-free Crime Stop number on 086 100 10 111. Gender-based violence does not discriminate any person of any race, age, sexual orientation, religion, gender, can be a victim or perpetrator of GBV. Men are encouraged to join the movement to end gender-based violence and sign the pledge. People may be victims of abuse if yes, of course. Their partner spend less calling time at home, often criticized, belittled by their that's why possessive or aggressive, have become usually quiet or withdrawn and have physical injuries such as bruises or broken bones. Men can challenge the normalization of violence, prevent violence against women and their children. We have to challenge the beliefs and behaviors that excuse, justify, or condone violence and inequality. Make your voice heard by declaring publicly that enough is enough. This message was brought to you by the Government Communication and Information System. Cell C brings you the future of Galaxy Unpacked. The new Samsung Galaxy S26 features the world's first privacy display, plus a powerful camera that captures clear, bright images, even at night. Get it today on a 36-month Elevate 3 Plus plan from 1,029 Rand per month. Go in store today or call 084 145. Valid until 5 May. Switch to C. Cell C. As Galapane, upon Jeshins, you present and watch Easter Experience, April 2026, President Stadium, Tumahole Papaways, Shibini Sanitasi, Caspan West, Chamber Police, Buke, Right and Good, Veramana, Kitchen, Informal opportunity to shop right, Kaba Shunas, Kitchen, Dikala. Easter Experience. Mamedi wa ka ya ratehang re hotlile hle wena mamedi wa ka
metsotso ke yane dula mane hantle ho mashome a mabedi le metso supile pele hora ya leshome wena mabedi wa ka ya ratang tshebeletso ke yona ya Metsimaholo FM Maqhubu ke ya 97.4 megahertz. It is a free state of mind ntso dutsile the sheriff Molaola Spedibet wa Marato nditse le Dr. November le mofumadi wa hae wena mabedi wa ka ya ratang ke a tshepa gore ka nnete mo lenteng na le ka mo utsitsi paneng ka hara malapa banna go na le monna e mong a ntse re yaro o bona na banna hana ka dumela fela nthwena e o doctor I advocate la ho ka ba monate ka tlung ai doctor maro ho ka ba monate kae ho banna ba bang ka tlung gore ha monna sa ka go tswa hantle re ke bone ho na le this thing e ke bone TikTok mane me ona o entse pampiri tse pedi enana o ngotse hore take me out for dinner engwe ya bobedi be re take the second wife sure aba di shebisa ka yena tjena ya monna a re pick one monna enana itse ha pika ya ba o pika enana ya take a second wife itse ha ba la re ngotse take the second wife ya ba monna na wa jumpa yes yes ya ba mosadi go ke nka thoto ke a tsamaya ka thoto lo wena o mofuta o wa jale ke yona ntho ne ke batla go dumellana le wena doctor ha ono re botebong ba pelo ya monna o molomo mane ka re e tende jwa Kaiser wa dumela le wena we step nyana o ka se ba ai che moedi ya ra ke sa dumela che a ke sa dumela che rena ne re le bo ma but wa tseba prophet Molaola Spedibet but at the same time we need to be realistic yes realistic ke tlala ke rona le banna ba sa tshwanelang lo atumela step jalo bua yengwe ne ba sa tshwanelang lo atumela step Korban ba tshwanetse ba etse protection order of the long distance away from polygamy of very far ka English ka re ka ngolwa ke in chapter 5 verse 3 ya Zenzile you know why prof lo hoja batho ba ngata ba nahana hore polygamy ke ntho ya tšhelete e hloka tšhelete ke hlola ke re polygamy hloka tšhelete jwale ka lenyalo le hloka tšhelete there's nothing special about polygamy ka tabeng ya tšhelete there's nothing special nothing special moruti e mongwe wa mpotsa novi ha e le mo batla polygamy o tlo etsa jwang because polygamy batla tšhelete ke mmotsa potso e bane ke re moruti wa ka ntjotse mohlanka modimo wena holy fire holy of the anointed or holy Jerusalem or Republic of Democratic ke ra kunjetse ke re the last time ke tsetela mosadi wa sebetsa re ke re wa ya sebetsa why mosadi wa sebetsa re no ya thusana ke re okay it means alone wa hlole that is why mosadi wa tshwantseng a o thusa ai doctor so what is the difference now thuswa ke basadi ba babedi ai man doctor kutlwa hanne prof ha re o motho ya ka rastep e re motse bang ka ofela mseleko basadi ba mseleko ka ofela bana le ntho tse ba di etsa yes le mseleko hanga basadi a qete ba re le tlo dula fatshe ke tla le hlokomela those people ba bang ba ka ra di business ba bang ba thewela ba bang ba etsa eng so step se ha hona mo se fapaneng le tshele I mean le monogamy yes mami do ka rata because lenyalo le batla tšhelete relationship e batla tšhelete le polygamy te batla tšhelete there is nothing special re tshoswa fela ntho tontate o tshwantse bo o na le tšhelete ha o batla polygamy no they are not needing to because they know that motho ka na le business ya hae if nka thola motho na le business ya hae purpose ya rona ka boraro ba rona le nna I'm also having something in this re etsa eng o tlisa something tafoleng le ya no tlisa ta something tafoleng
because momamedi le ha ine se polygamy ne nkeke ka nka mosadi yo tlo rile a ngona mahetleng a ka ke le mo Dr. Peter Tabe le ke hona le momamedi ana ba tla go ke bone hona le WhatsApp mo na re ebe Dr. le mona sosolo ka shebana ya ke batla mo arabe a fela sina a tlo dula mahetleng a hao che ndate moruti le ha ise polygamy banna ba sa batla basadi ba tlo ba dula mahetleng not unless o premier not unless ke banna bana ba di yes ke tsona mara banna ndate moruti all of us really banna re batla basadi ba re thusa whether o ka rust tape ka pa o ka rust tape re batla basadi ba because what ena o dula le mosadi ya tla bantsa o bitsa a o founela re o tle le ntho ma Jonas ntwane o tshwe o le bitsang it's a salad ma Jonas I go na mo ko fola no to tle beef stock ga ona basadi banna re sa batla ntho jwalo re batla mosadi ya tla reng baby ha o kena garage ha o tshela petrol ena ba kena ka le metsi we want that yes re batla basadi ba reng when o fika o baby ke tsa o isa kula o servicing about baby ke tla o reka something cruiser ranyana eneng short so in short momamedi asin neto step se batla chelete no yes batla chelete jola ka lenyalo la monogamy le batla chelete yes doctor ya boraro ke batla ba mamedi ba itsebe ka pa bontate ke batla re gotlele ntonyana re ha se bontate bohle ba tshwanela mo polygamy yes why that the prophet mona la speedy hona le bontate ba re phoqa ai ba re phoqile man ba phoqa malapa bona o phoqa mosadi a le mong yo anang le nka chelete o isa tshwaneng o safarisa bana o iwa majiteng ke just a boy e mathane ba shajana e jang chelete you cannot lonka ngwana batho bo mo isa who sontso frustrate ena yona le so polygamy as much banna ka ofela e le ntho e ka huru but se batho bohle ba tshwantse ba be ka royo as much ile ka huru na ka ofela but se batho bohle prophet Peter ba tshwantse ba be ka royo because hona le bana ba re phoqa re na le bo mmeno ha re bua tjena monna yo khotse mare ha hona ditho ha hona le accountability polygamy and le basadi if o batla o kena polygamy mme wa ka two things o tshwanetse go di tsebe polygamy a se ntho tlo tshwanetse go isebedisa bo ntsa skoting sa bofutsana ba ha se ntho tshwanetse go isebedisa because the mentality ya basadi ha o mo approach re ke batla polygamy ntho ya pele go re fela ba botsa una le pitso na le bokae ha ho to batla polygamy o be o tla gona gore hlokomela the only thing that is in their mind basadi ba bangata go re fela ha o bua ka polygamy bona ha o re fela wa tswa monna ka batla polygamy ka pa nna ke batla polygamy o tla gona gore hlokomela they don't understand gore le monogamy ha o sana monna ya batlang mosadi ya tlo rila ya ngwe ena ka everything mo mamedi go bane jale e tlalosa gore doctor ha ke tse mohlala hona jale ha le ka la fumana e lo reng ha sebetsa hona letho la le bya ntafuleng ha imela wena fela o imetse le mamkhulu that's like what we become because jale tlo strain a relationship ya high le mamkhulu nna ka chatengana le dikadelo tsa ka sa sono na kong but I understand now. So ke batla go lokisa the mindset ya basadi mo mamedi wa ratang le halekela ya unless o ya polygamy ya multi-millionaires ya motho but how ya motho ya ntse ka build up bophelo as a woman don't go to the polygamy come inside ya uri no monna lo tlo hlokomela no ndate pitsona le batho ba ke ba tlweletse ke fela re motho le ba tlotlo ba mojaro wa ka cannot live like that no o ba tema ba jwalo bate ene ke phungoka ba mphete mo ke bamphethe uyashabalala ngiyashabalala baba bina jara celebration malega
But the reality of the truth is that haresa batla basadi ba tlo rena ya ngoro o ka lo botsa le banna ba bangata le bona basadi ba tlo thola hore ha sebetse go sebetsa monna hae le bona ba frustrated le banna ba frustrated. So that is why polygamy Mohammed ko ba re qale mona it is not like ke batla ba tšhelete no. Once o le mosadi o batla polygamy tseba hore o tshwantse ikemisetse hore le wena lo contribute to build because purpose of polygamy is to build le marao. Then ha re go tla ka tabenyana bana ba re tlodisa bontate skela e qala haiba o tseba hore ka nne to faila le enwa ya le mo o faila le o lata phofu tsena tsa Sesotho tsa mabitso a Sesotho a re pelana English ke tse tsa Sesotho doctor tsena tse le di nthabela ke sa makeishi le mo ai ya yengwe ke batla go bua ka yona ke hore bomme bontate ha ba tlisa polygamy ha ba sheba ba tlisa mofuto jwang wa batho ba bona ba lekane ba bona because bontate ba bangata ba tlo batla go tlisa batho ba se ba lemaditse basadi ba bona ai man Dr. Mohammed ya sa ikwang prof ke bohlokwa ho na le bontate o yentse nyatsi ena ya hao e lematse mosadi wa hao o rwakile mosadi wa hao o na tella mosadi wa hao ha o qetile o sa meso hlaka yena the same woman ya khositse maqeba monne wa mosadi nyena ha o qetile bo batla hore amohe. So those are the things o banna ba tshwantse ba ditsebe because o ka se tlise motho ya lemaditse motho ena o bo batla motho ya lemetseng a amohele motho yes doc ore process yana ya o lematsa the other one mamkhulu I get also mo strainile haholo now equala it hinders now the mamkhulu hore a bule pelo ya hae go motho jole relationship ya netla mebeteng ha ina o ba then which means ha tlo sebetsa jwana le tlo dula le nto because now remember that this is a union ya batho ba itre ke union tla family be le unity ho be le a relationship ho ska ba le ntwane ya hore motho ona na o sikla nketsa tjena ha ke maka Doctor, ke batla go botsa gona le botse ke tlo botsa ka ke batla go mamela fela voice note ha ke batla ile bala potsena ya hore na ha ana mosadi wa bobedi yentse le tsolong la mmatla ana o ntso shebile di ingredients tse sendile teng hona jwale kapa hona le tse ding hape tso batlang ho di edella kapa hona le di features tso batlang ho di edella kapa hona le personality kapa character o batlang ho etsa fela re ke nke momamedi mona doctor re mutlo rena yena o reng doctor FM dumelang bosigo ba letsatsi ke ratile Pastor November ha tlhalosa gore yene o tlhaloseditse mme wa kopane le yena go nang gore yene o tlhoka step bothata ba borre ba bantsi ba gonang from the start they not aba tlhalose sepe sa gore ba tlhoka eng. So we feleletsa idirantwa in the long run re berekile rotlhe ra accommodate di thoto rotlhe and then in the long run you will come o tla go introduce someone o step o bona na go mo ha monna berekile e le go wena o tlo go nna misisi hela o tla ka dikakanyo o tla ka eng go we ka understandega mara ha ile e ya gore re berekile rotlhe dithoto tsa rona rotlhe ke tsa rona and then motho a batla go tla go introduce mosadi o mo ya go nna ntse le ntwa a ke tso ala bona trend e teng gona nyana ya o butwele gore ba o ratana le basadi ba le 103 yang o ga bira a ke step le sone o re se busetsa kae e botlhoko
So go batla ntate o ileng gore o itlhaloganya o simolola from the start o tlhalosetsa motho from the beginning gore wena o tlhoka eng. Ke nagana e o wena go tsena o itse with a clear mind gore wena o a dumalana or ga o dumalana. Thank you. Are kena with a clear mind. Yeah. Ke go ba ke mo arabe. Yes. O buile into very powerful prof. Oath. The reality of the truth core. When o so sebeditse le mabitso chapanala. Lese beditse le bendile le eng. Yes. Ke nnete gore go tlo ba difficult o so hlaha le mosadi wa bobedi. Yes, nang anything to offer. Yes. Kapa to add. Automatically. Mosadi wa hao o tlo ba right. True, because jalo motela ka motho a tlo ba bedding. Number one, mosadi ona tlo na hana re mosa eno ya tla ngwa bobedi o tlile dintho tsa lona. Yes. That is why it will be a very very serious problem when o lentate o so sebeditse le mosadi wa o bulola ta slay queen o se tlisa mo. Because number one, Prof, we need to understand what is the purpose ya state. Na step I want to build leveling I want to go to the next level. Yes. So now bonta to bangata, I think nteka ba shapa bonta to bangata. Ke hulong ka bo number 2 wife. Ka bakala le rato but not because of the virgin. Doctor. Ke botata jwale. Doctor, ke kopa ipetse because hona le batho ba kenang wa tsa ntwe ibuang ikotsi jwang doctor. Mohlomong mamedi ha yu. Hona le mantso ke a share the very ega go no mametse maobane ibile ke a postile on my Facebook hore problem e bomme ba etsang kapa phoso e ba etsang go ha ba kena ka ga manyalo gore la se re sa buika polygamy ha ba kena ka ga manyalo a kene ka ra lenyalo a re o nyalwa ke ntate mara a sa batle go nyalwa ke vision ya ntate. So ke ena wa ibua ka jeno le nana doctor hore basadi ba bangata ba kena ka ra polygamy because ba shebile mohlomong ntate le lenyalo lena la polygamy fela ba sa sheba vision e tlameng e achieve ka ra polygamy vision and le bontate ba bangata. It will be a serious problem when also sebeditse le mosadi wa hao. How qetile botlisa just a lady, a girlfriend yo moratang fela but yo has not anything to give and to offer. The total they are depending. Now the automatically it affect the mosadi wa hao ntwe. Yes. Because when listen building and the root when I mosadi wa o ka se tlise motho threatenang mosadi wa o di tso mosadi wa a di sebeletse man ai that is why go tlo ba easy when o fihla gore mosadi wa ka motho e ke motlisang le yena o sebeditse ka 1 2 3 because ona jwa matsatsing ana batho ba sa tshepa so mosadi wa ha o tlo nana gore mosadi yena yo motlisang ya sna nix o tlile dinthong tsa hae le tsa bana ba hae. And the doctor kutlwisisa hantle one of the reasons tsa polygamy ke hore o tlo thusa. Yes. So now, if you have nothing to put on the table, yes, yeah, that is the problem. That is the problem. So you are not just let our tables be difficult. Yeah. When that when release about, it's very important. Bishop Muluna Mantuamabu Aratawabu are in community of property. Yes. Kin tabatwana di property. Sure. Le kopanela. Property. Yes. In community of property. So, ntesa pambasadi babangata ntate Mrutu nowadays. We don't have basadi babatang builder. But basadi babatang escape from the situation. Now that is why when utla ubona re ke batla polygamy ntwa pele fela gore o tlo re hlokomela because
they want ba batla o escape ba batla fela mo ba ka thola property le right everything is le right na mamilo ka rata that's when stable ba le mathata bomme especially bomme bana ba batlang ba se batla mara bona ba sa batlang go tlo contribute it's a problem and it will be a problem bomme wa lelapa to accept mosadi ya tlotlang as na next to offer. Dr. Mabaka amang aka etsang hore monna a nke qeto ya ho kena stepung ebe ke afi ha na mangata ke batla re thuse mo mamedi hobane hona la ntsa le ka o ipuella ka tlung mosadi ha o tlosisi amangata ya pele fela bo mme ba ona batho ba na le di complications jona ka bang ona bo mme batho ba na le di complications jona ka bang ba bang ha ba rate le tshebeletso ka di kamoreng ha ba e batle go re le no ho jona gonala ona ka ra ka screw fulla a be ka ra le tsoho a jetse monna ha e robedi ke go pontlele ke robale wena o yetse le tsoho lena o tla screw fella ha go come on doctor ore ne ba batla ha o ne le o ya ka bona ba ne ba tla iklosa fela ikwe go bona ona tonka 13 spannery le bobo John spannery le screw driver I disconnected I be ka radiac au kopere baby se biletse ka radiac na o ntlwella ke a pele doctor ya bobedi rena le bomme ba ntse ba rata space sa bona nje ka ka bo madimabe ba banga ba khone o jetsa bana ba bona le ba tsa di hloka space o tlo mmona jwang ka o ba modi ya ona ntwe mo kwa distance sa di modi because bomme ke batho ba le space sa bona yes doctor ba di tlile ya ne hore bomme ba rati tshebeletso ka kamoreng ba ba and boholo ba bona boholo ba bona then re be re ba le bothata bona ba hore bomme ke batho ba space sa bona nje yes ya boraro bomme ba rata di responsibility too much a ke ane ke tsa rona le bona ba ka fa bana attention le feta molekane ba bona ba ka fa bana attention le feta molekane wa hae a ba le hore ke na le monna be ba fe le mesebetsi ya bona ba fe di bosso tsa bona attention motho ba kgathale maruseng a tswe a matha a relate ndate ka go tse dinga au se o le jwalo kore ka ba ka ru ka re e ka re hantsa matha jwalo e wedding to dingwe a fike mane asasna litho msebetsi e thona pele ke o si fela ya ka re sebedisa ka boketseke now bom dingata prof ya ngwe he harama baka ohle ndate moruti rena le basadi ba seng ba re tshitse sile ba se ba sa kholo isa bana ba bona leveleng se ba fitlile rooftop ba fitlile rooftop that is why the same una le bana ba bangata ba seng ba sa khone o isa basadi ba bona leveleng engwe ba jwale ha re twelle basadi because re bua ka banna ba tlo nyala ba batla mo nyala step rena le basadi ba seng ba sa khone la mona there's no plan there's no vision there's no baby kinana reason ba fitli ba reachite rooftop so but to somebody when ulime uphila le mosadi ya na live uphila le monna na le virgin you need to understand gore o ka se bi mme ya gotsofetseng but leso bile mahareng a virgin ya motho yona ya lona you cannot be as a woman now ka bo madimabi matsatsing ana re na le bomme ba reachitseng ceiling ka neta o sana ntwa gona mo yetsa o feletse ba bang ba ikgathanetse ba ba ke di krempe ka net ba khathetse pele go bala tlamelo mo etse ka ga mati ntate o bile o tla ba hoeletse ngwana tlong hate ka mokokotlo so dingata but ndate moruti if batho ba ka ba tseba step se tlotlisa a huge relief wa tsba ya eng o fedisa leshano doctor Louis Pat today nna ke gona go bontsha motho aka
ha ke bona hona le motho ya ntshame ka pa ke bua le ke gona mo jotse ke re be ntse ke bua le mama mo shebe ke eno ha una secret phone ya ka wa di tshwara ha ke na ntwe ke tshuile le ha ke le ka bathroom mamedi ke hlapa kapa ke ntsha batimona ke ntsha dijo tsa gale ha ke mamedi o tsana le bontate ba tswa ba sa kweta a ka pa gaola tshebeletso le mahareng ha phone e lla a ba tella ka ba ai petella hape doctor ka bantsoa hona le ntho ke le ka etsa nna ha wana la se mo ke bona ga e khona man ai ona na wa computer le machabalala ke be ke re no wa tsaba ntho ena ha ke sa e bontshe machabalala e tlontlola ya ba ke a ke lo montsha ke re motho ka bona motho kuna na go utlwa ke bana le maikutlo ha ke re rapele ka yona hle gale o tsho e ka se re thusi ka nako tse ding ka pa ya in denial ya hore ke nna ke nyetse tsena ke bontshe molekane wa ka hore ho sona le timona le batlang mo ntshwara mona wa tsaba mo laiba a ka rapela le wena maro so jetse ntho mo kelelong ya hae o tlo accepta taba rutlile o bile honest mo jetse mare peo ye o jetse kelelong ya re o tsoro santsana le banna ba sa di ba ntse ba bona ba ntse ba mo chama it's a problem le ho ja tla nda rapela le na maro o jetse something kelelong ya re o kontso bana ba sadi la o tsamaile o sanana o ile o sanana o ile ala la peo fe o sona wa bona now ntho petela nna che on my side ke tlore rena le mefuta e meraro ya di polygamist okay eo ke nagana bomme ba tshwantse ba itsebe le bondate mofuta wa pele kwa ne re buileng ka ona ke rona le batho ba sa tshwanela ba ka ra polygamy prophet Chabalala monna ya laolang sepetipeti sa marato mona metsi maholo FM sosolo mamelo a ka ratang hona le batho ba sa tshwanelang until iba the husband kapa iba bo le ba bitsang batho ba nka ba ikarabela baba accountable mofuta wa bobedi wa di polygamist o tsa bontate ke mofuta wona o tla thola hore ke polygamy ha fote haholo but he is responsible yes mara fote haholo very responsible and ebile ha safarisi le la bala very responsible mara obo now baba mbazwalo baba o tsibona le basadi bao baba because bomme ba bangata ba ka lwantsha polygamy ba tshwantse ba hopole hore basadi ba bang ba tlo kena polygamy ha se bo malambane ha se bohle basadi ba tlo ba leang ba tlo matelang the property ba tlo matelang polygamy because ba sotleng rena le basadi ba well established ba tlo thola hore when you bring that woman bophelo bao ebile ho tlo le thusa hore lenke bophelo ba lona le buse leveling e nngwe ke tsa sense hona le bontate they are not rich but ke bontate ba le bikarabelo ba responsible ba kgonang ho nakakela o tsotella then when that man ka tlisa mosadi ya bohlale ba kgona ho builder ba kgona ho nka the family ba isa leveling e nngwe ke ya bobedi ya boraro re na le bomme ba well established to an extent bile ke na contributing to take this family friend tsaka tse ding ha re le Island le ke le di bikeng rally mo gotse mo ngao jotsa re November o nana wine na ke le successful aka ke re jwa ke ne le moruti da ka tlwela moruti ha ke bona tsela very successfully ho feta baruti ba bangata ba ke ba tsebang ya pele o ikopanetse le OCM ba builder together ba qala di business no o kopane le wa bobedi le ena yena wa bobedi she's very successful now mosebetsi wa this guy ke o rana polygamy
the responsibility because ha ona ya relaying ho yemo basadi bana kaofela ba contributor to take the life ya bona and the vision to the next level. So re hloka ntho jwalo because hona le basadi ba ikemetseng. So bomme ba bangata before ka lwana le mosadi yena ya batluang ke monna wa hao. Dula pele researcher before you can fight because o tolwantsha ntho tlo tshintshang eto elevator maemo a lona because hona le basadi ba bohlale ntate re na le basadi ba bohlale re na le basadi ba na le bokgoni ba na le brain ba ka reng ha fihla bophelong bao a kanka le yena mmeno wa lapeng mosadi yena ya fihla ka ba mothusa nka bophelo ba buisa le veleng e nngwe doctor ha doctor ana hona le hona le potso ene tlile hona jwale ya hore na okay ke ana ho kgonahala hore mohlomong la ntate a soka bua ka polygamy ka tlung ana wa kgonahala hore maybe na a reng mohatsa ka iseng re fumane wa bobedi e qalwe foundation initiate ke yena ntle le hore ntate be ke yena ile nga bua ka yona ama ya kgonahala ebile nna nka e support hao ba etse jwalo hape ebile nna ntho e tlhola ke ba jwetsa ke re bomme qalela mo approach banna ba lona lo bua le bona le bontate ba qalela approach basadi ba bona ba bua ka yona la ba sa bue le we etsa mar if ntate this thing of polygamy is already in your mind qalela o qoqa ka yona le mosadi wa hao ha o qoqo le we etse usane but we qoqa because sense le ntho e kae Luena because what's a professional bomme ba utla thola re bile ba ntse ba batla gore a floss ba batla a floss so ya bomme ba bangata ba batla go thusa because ka nne bomme ba bangata bona le montate bana le energy so sa mohlala fela bo prophet pitso se getsa mohlala ha ke re ho jwalo Dr. Machala Rashid. Oh, ne ke re mohlala ke etsa for an example. Hey, Dr. November. Dr. November. Ke rata bua ka wena mmaro. Gore evidently so. Ana ke pula ka so prophet. Ke bone ka tsa le TikTok ka o ke nwa meeting o sa rero. Kala mhlabo ka disia mo tseleng se ka tiba di life ka matela ka moleng lo bala matheo le motho but prof nna ke re it's high time mo tshwantseng ba bue whether le tlo dumellana kapa le tlo dumellana if monna wa hao o na le yona ka kelelong ya e bue wa tsore ho ibua o tlo thusa ka prof ho ibua ka hore le dilane le yona before e fihla le foundation before e fihla le skela tlo bua ka yona e sentse le bona polygamy sentse le mateng bua ka yona e mole mwa dilane le di emotions tsa hae and bontate ba bangata ba tshwantse ba nke bana basadi ba bona hanyane ka tsa tsile yena yena wa ka itse ha qata o dumela ka polygamy nne nkutlwa sa chinching baby nan tena polygamy kutla sexy shoka nore ke ntho e ke batla ke be ke re no baby ke utlwisisa ke be ke re yana no mar baby wa tsona a se re ke tlamo re ke batla polygamy mo pol ke ne ka rena se tlamo baby ka re mar ke kopa he re se kana kwala le madila yona la ile mona ke tlwele tsa re se kana no tlela le madi a re le kwale fela le madila polygamy then ha petile ba tswa ke tsang ne ke ba ra ke itlwele ne ke thusana le yena processing yena I processa ke tshwantse ke thusane le yena ha ke ba tlo thusana le yena ke mo agetse ka roho yona ke thusana le yena e so ka ifihla ho yena ka tsamaya le yena ka utlwa le yena santsa bona change mohlangana gutla o gutle se le yena gutlang ka matla maholo as I understand because the process it was not heavy for yena because ile ka itlosa my head so bontate ba bangata ntho ba tshwantse ba itsebe
bomme naturally ke batho bana le jealous. Yes, So you cannot expect this person or adumele. Why qoqa man momamedi le qoqa man we gradually le qoqa le tse bo mhlala ka nna. For an example ka nna. Uno mo botse fela ba re bona jonta ba doctor. O mo shebe ka mo hlongore karabo ya mere. Apanya do go tsebe o rota. Apanya wa ikwela. Marona ana hona le besides how ntso e process ana hona le nako e leng hore ke a opola o ile hore mono na di questions o no di botsa doctor fela ana hona le nako o no etsa your own research ka thoko ka taba ya polygamy everything was only based on asking doctor the questions. No, honestly ha ne etla research I did it. Okay. Jwale hene se ke le motho e leng hore I want to watch, I want to research more of the things to ntweke shebellang either the phone on TikTok, on social media, on TV as well. Now ke batla o sheba hore na malapa itseng how do they deal with these things? How do they deal with the conflict? Also ke discuss le mahazaka. I get, and then be ke re ha ke bona ntwe ka ring e ntshosa mane be ke tla ke re mara wa bona hore ntwe e ka re etsa so le so, and then abare remember that every household inale how they want their home to be. They have their vision, they have their home, but this is how my home ke batla e be tjena nna. Because you ha sheba di polygamy tsa batho ba bang ba le dintho tse motsosa ba be ke motho tsa ke re batho ba bang ba na di polygamy tsa bona re rana manyalo ka tsela tse fapane divisional tswa. So ntwenunung inembe it is more than anything, because nekere ha ke utlwa the vision ya high le how abatlang ho rana the home ya hae ka teng be ke utlwa mare e tlisa khotso. E lena embe it is because ha ke batle o ba frustrated. Ke frustrated nna ke sa frustrate monna wa ka, but aba frustrated ke motho e mong monna yona wa ka ba tlo frustrate nna why what. So we sa hana mpela fatse honestly nna ke a botsa ke a sheba dintho tse ding, then in gore ka mantswe mang a magutshwane gore I did the research. You did the research and I'm still ke ntse ke ra shebella re fetwe he shares a lot with me also on TikTok. How utlantse ka re powerful wa ila fela ka hona linki le nna ke fumana fela jwalo le tsa fela jwalo. Now would you Marona, would you advise batho ba bambelo mohlomong le bona they are embarking on this journey ya polygamy hore le how yetsa research but sticker visioning ya hao ya lona ke yona ntho ka advice sticker visioning ya how one understand how belly and understanding ya hore family ya lona le batla ho be jwang. Are you looking for a sister in another mother's daughter? I'm not sure if I'm making sense. Are you now how do you achieve that? Why what? Then so that the copy what we see in other families. Run your home in a way that will make sense to you and so how na molemo wa re ka jene le nana re shebella bo batho re kambo Dr. Mseleku be ba se re khalla ntwena ya Dr. Mseleku hantle la haebe re khalla rona tla re tlamele be se re establish the vision ya rona. Vision ya how that no you go hand hape prof na ntwe nka hlalosa hape gore people they need to ba ska ba batla bo Mseleku ska batla Mseleku monneng wa hao ai wa bona powerful ska batla Mseleku monneng wa hao there was a time mo Mseleku a neng reki di Mercedes Benz tse 4 basadi bana ba batla Mseleku bana ba batla
bomsele ku banneng ba bona ola le beanda pressure but we are be under pressure. Honestly, that's not what we are be under pressure. But the problem, Guru, like Mutuaka Boro, marriage is like the partner that's already dinner. Ntomwele we eretine ina mutayenze ukadila abali design ya day. Yes, doctor. Sutu erokwang iqala ka design. Ka design. Ya design yes. Monga yona o ba le picture ya mofuta wa sutu kapa mosi kapa whatever erokwang. So it's very important to understand it's very important to design your own marriage. Yes, it's very important to design your own polygamy before we kiss about. Because now I designed my polygamy. And I give a pressure. Na ki phela boso a ke batle pressure ke batle bothatong ba pressure ke phela boso ka ba transparent ka bophelo ba ka mo jotsa ke phela so ke dumela ntho so le so ha ke batle pressure. So ntho important gore when re tlisa batho ha re batlise re le bontate se re na le design ntho yo e batla. That is why ne re ha re shebella re sheba stress se e tsalang ha mosele ntwa mo fere ke re no amna ke ke mo be ke shebella Dr. Nala ha o sheba order e hanala ya tshosa marana na ba sa di ba nai ma hona le order e hlotse re na lo ra re shebeletse di movie di king the reality show re stop re qoqa ka re discuss ka yo re be mistake ya mona e hlaile mona bothata ke mona re share or mistake e hlaile kae so the reality of the truth momamelo garata it's very important about basketball compare. If you want to go to polygamy, about polygamy it's about babang. Uboso bona polygamy ya how iko banjwalo. Aretswani, lidi characters are not di chwana. Aretswani ka ufela next real. Yo, Dr. In the future, would you consider what is seminars on entry? That is my. What's my why ke tswantse ke be ke di etseng that because there's a hona le damage e ya tsayetse manyalo a le maditswe ke ntho one and a hana lo fall and go go possibly again how ka ba le batho ba rutang ka lenyalo ha una university ha una college ya lenyalo ha una emo fihle a tlo kena lenyalo nga iketsetsa ntwaneng a nahana hore e right le ausi a fika alawa o la 30 minutes una 30 ndate prof 30 minutes allow 30 minutes for a lifetime now polygamy as much as only monogamy in the advantages le di disadvantage so that is why Nike tsore Nike to ruta ka yona ba ka imamela ba tla thusala and that is why ke tsore ke batla ruta ka polygamy ke le ka ra yona le no ya ka nna pitso ka nkanyala ho sane o se ka korapa 6 be se ke na le basadi ba babedi gore ka re ka ho hlogo fe re hlola re bua ntse ka re ka thola wa bobedi re qete kore fete because le yona e tsere plan ya because what's about ba mamela jwang prof ba mamela wena le ka rantho feta o bua le ka thuko yo so that is why ne ke gala re ntate mdi ba ka nthusa ke thole mosadi wa ka wa bobedi and then a qetile bophelo ba rona bo tswelle and then I'm looking forward to tshwara di seminar because they are talking that Dr. Kopa botsa potso e batlangile dipinyana e botsenta e tlo mosadi wona wa bobedi e le mmatlang ha fihla ke hona obviously batswadi ba hae khona le bona o tlotse ba tlotse ba le wena ka mona go tsejwe now ha o tlo ba le
a ke tsebe ha ke batlo bitsa tello fela ha o tlo ba le khatello tabeng ya hore o fila hore o fitlile o soka o nyala mamkhulu so le yena ha fitla o fitlile o soka o monyala, therefore mohlomong ka nako o ba nyalang e le go plan is, are you going to marry them both at the same time kapa plan ke efe mona? Okay, yes plan ya ka ke yes nna a ne re qala re bua kana because le yona re discuss le motho wa ka nna lenyalo nka le etsa anytime la ka le bamkhulu anytime. Remember le ha ne re tlo dula samo aim was re batla go tsebana. That was the aim. Yes. Process ya rona o tsebana. Now process ya rona yena ya o tsebana ke yone ka etsa gore process yena ya rona ke yone ka etsa gore ho etsale soon kapa o be le delay. Okay, can you get the sense? Process here. Yes. Because but ba dulang together, it's already ba se ba le pela lenyalo. Imba ile re fela ba qeteletse ba etsana dintho tse tshosang gore lenyalo le skela ba teng. O thola re ba lwana ba be frustrated no fela ho ba le delay. Yes. So now ka hlakong la ka le motho wa ka anytime can happen, something can happen. Yes. Now but my wish ene ke motsetsa ne ke motsetsa ke ratwa baby nna ne ke khala hore ha modimo na ka re thusa la ke ka fumana motho no taba ya polygamy re qaleng ka ofela kana go ile nngwe jenina yes o ska ba le a fihlang a own territory and then ha ka dilo tlo fihla imong ka morao because that's when batho ba bangata e ba frustrate ntwe ba sa ba bangata because automatically a fihlang hona le nako yo attention nyana e shebana you know ba feel otherwise. So that is why our wish luna ni lore for now so langa re soka re nyana na official but if una ka khona la re thole motho no ene ka ba blessing but lenyalo la ye mong le motse be akre e mong le mong tsantsa be le lenyalo la hae yes doctor because ke batho ba bidi ba fapane e mong tla re nna ke batla garden waiting e mong tla re ke batla so e mong le mong tsantsa thole lenyalo la hae. So doctor e mo ke batla go e botsa gore na hona le ntwenana ya hore stepung what if ona wa bobedi ha fitla le yena hore okay na ke batlo ba base vatere ke batla ba pelisiri how plan how e lo re mo e jwang teng, should they live on separate houses or should they be obvious the battle phela separated house but now Facebook uhlende tlo ntshorela battery ya ka ya shwa le ntshorela ka Facebook ka mone ya timano but ke batla tla tena batlo obvious ndate moruti batla tshwana ba phile separate but at the same time we see ka gore that is where khalang gore Jenny na re tsamaya re ba bedi because ne ke khalla gore ba re thole motho eo ba ka kgona lo spenda nako ba le babedi because vision ya ka nna ke gore ha ke ile ho ye mong yeno ha ba tla tlo tshakela re tshakele ha ke le ho yeno yeno ha ba tla o ya bobedi if ba batla o tlo tshaka ba batla spenda nako yeno a mong because ke na le mogotsi e mongwe ka e etsa ntwe bila se le moruti a se le mix mara nda the step se excellent to feta le sena tse bua ka tsona now we shaka gore ba be le character e ka etsa gore ye mongwe a feel gore ke atla re tlo dula mo 3 days ka ba beke ka be ke le mo event e possible and doctor how ke ntse ke lo rapela ke batla o tla mo hore how are you planning to divide your time a ke tsebe nna se tswa jwang o tla ngruta o nna ke rute ke ka ruta ke ruta ke a tsa sentwa ha o mare o motho ya rata o ruta fela ke be information well how are you planning to divide your time ke kutlwa ngata ke le ka utlwa bana bana mseleku putsena gore ntate mseleku manta o ona